gosti, dame i gospodo, dobroveče i dobrodošli u Kulturni centar Vojvodine Miloš Crnjanski. Večeras nam je u fokusu ponovo ili dinanovo Crnjanski, ali ovog tek iz dva ugla. I da vratimo vreme makar 4-5 godina unazad, nisam sigurna da li bi neko, makar i približno uspeo pobrojati sve priče o Crnjanskom koje su skazane ovde u našoj kući kulture, ali jedno je sigurno da još uvek niko nije uspeo postaviti tačku. O tome naročito svedoči ciklus predavanja Dnevnik o Crnjanskom, koji smo vodili prethodne 4 godine, zahvaljujući dr. Nastasiji Pisarev kao urednici programa i brojnim učesnicima, eminentnim poznavaocima lika i dela Miloša Crnjanskog. Nažalost, dr. Nastasija Pisarev iz opravdanih razloga nije mogla večeras ovde da nam se pridruži u ovom lepom društvu, ali mi ovim putem pozdravljamo i čestitamo joj na ovako velikom, zaista važnom i zaista iscrpnom poduhvatu. Ali zato imamo veliko zadovoljstvo da ponovo razgovaramo sa profesorom dr. Vladislavom Gordić-Petković sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, kao jednim od učesnika pomenutog ciklusa predavanja i sa gospodinom Miloradom Živojnovim iz Bona, ako rekom iz Ilandže, to naglašavam jer smatram da je posebno važno u ovom našem večerašnjem konceptu razgovora. Najprej ćemo predstaviti naš novoobjavljeni zbornik razgovora pod nazivom takođe Dnevnik o Crnjanskom, potom i čuti jednu priču koja će taman upotpuniti ono čega se do sada i nismo toliko doticali tokom svih ovih višegodišnjih razgovora, a to je recepcija Crnjanskog u Nemačkoj. Gospođo Gordić-Petković, ne znam da li ćete se vi složiti sa mnom sada, ali svi smo negde bili uverenja da je nakon knjige Jagodina Nikolija, profesorke Gorane Raičević, nekako uspostavljen takav standard da je nakon toga teško vrlo pisati, a da bi se reklo nešto novo o Crnjanskom. Međutim, svaka naša priča, evo iza nas je, kao što smo pomenuli, ovaj 4-godišnji čak ciklus predavanja, u knjizi koja broji 11 novih priča, pa još 11 koji tek čekaju da budu objavljene. I uvek je nešto novo i svaki pomen Crnjanskog demonstruje sve ovo moje malo čas rečeno. Kako ste vi stavili pogotovo i nakon pročitanog? Dobroveče svima i hvala na pozivu. Mislim da je ovaj Dnevnik o Crnjanskom kruna projekta koji je vrlo vredan zato što je prosto okupio vrlo različite ličnosti, autorske ličnosti, dakle počeo od Gorane Raičević koja je napisala opsežnu biografiju Crnjanskog, Agor i melanholija, koja je i po svom obimu i po bogatstvu podataka, ona dakle, deluje kao da zatvara jednu fazu istraživanja i kao da možda zatvara biografska istraživanja dela Crnjanskog, međutim, pokazuje se da je Crnjanski neiscrpan i da, recimo, ja ovdje samo moram da pomenem da Nastasija Pisarev nije slučajno vodila ovih projekata i Nastasija nije slučajno vodila ovih 22 razgovora. Nastasija je naime doktorirala na Crnjanskom i to na kamernim prostorima kod Crnjanskog. Dakle, njen doktorat je jedna vrlo nadahnuta slika i analiza prostora i njihove funkcionalnosti kroz Crnjanskog. To govori da čak i komparatisti, a Nastasija je komparatistkinja, da istraživači koji se bave i istorijom, i teorijom, i biografizmom, i različitim pritokama teorije i kritike, uvijek mogu u Crnjanskom nešto da nađu. Ja se setim jedne naše književnice novosadske koja je prerano preminula, a mislim da ćete se setiti njenog imena, Ljiljana Jokić-Kaspar. Jednom prilikom mi je rekla, kada čitam Crnjanskog, meni preskače srce.
crnjanskovljenu sintaksu, interpunkciju doživljavala kao specifičnu vrstu aritmije. I to je bila njena reakcija. Ta rečenica govori da vi na crnjanskom možete da imate i bezmalo fizičku i fiziološku reakciju, jer on je autor koji fascinantno uprizoruje i rat, i sreću, i bedu, i prizore koji su statični, prizore koji su dinamični, i kolektivne, i intimne. I ova knjiga je zapravo kao skup, da li sada to da nazovemo razgovorima, da li to jesu intervjui u pravom smislu te reči, negde zapravo ova forma odstupa od intervjua. Intervju je mnogo više trasiran u smislu postavljanja pitanja, u smislu osmišljavanja pitanja. Međutim, Nastasija se trudila vrlo temeljno i vrlo metodično da ponekad vrlo slična pitanja postavlja svojim gostima i recimo ti podaci vezani za rođenje u Čongradu, za život u Londonu, za smrt u Beogradu. To su dakle neki podaci koji od šturih biografskih podataka postaju simbolični okidači za različite sagovornike, za njihove procene, impresije, za njihovo razumevanje šta crnjanskom znači živeti, biti na jednom mestu, a uvek priželjkivati da budeš na nekom drugom. Dakle, to je takođe priča o prostorima, to je takođe priča o kamernim, intimnim, željenim i neželjenim prostorima. A što se tiče same knjige Agon i melanholija, ona je, koliko sam ja shvatila i Goranu i Boru Babić, koja je ovu knjigu objavila, to je bio poduhvat koji je bezmalo slučajno pokrenut, kada je Bora Babić predložila Gorani da eto, kad već toliko proučava crnjanskog, da je možda trenutak da se napiše jedna njegova opsežna biografija. I ta reakcija je bila dobra i važna zato što ovoj književnosti nedostaje kao ta vrsta nadogradnje, nedostaje taj niz biografije koje bi bila. Znate, vi u anglofonoj književnosti imate mnoštvo biografija. Naprimer, supruga Harolda Pintera, Olivia Yates je objavila jednu vrlo opsežnu, izvinjavam se, Antonija Fraser, objavila jednu vrlo opsežnu biografiju Marije Antoanete. Iako se čini da vi o Mariji Antoaneti nemate više šta da kažete, međutim, privatne arhive, pisma, sve se to pojavlja. Recimo, supruga Stevena Greenblatta, Remi Targoff je objavila prošle godine knjigu Šekspirove sestre. Ona je otkrila žene, savremenice Šekspirove, koje su pisale, radile, objavljivale, prevodile, a nisu bile poznate istoriji književnosti. Mi, čini mi se, moramo i dalje da istražujemo živote naših velikih pisaca, da ti životi budu povezani sa onim anegdotalnim predstavama na jedan pravi način. Zašto mi nemamo veliku biografiju Laze Kostića, čiji je život sapun od anegdota, ali i od fascinantnih kreativnih poduhvata? Dakle, tu se spisak ne iscrpljuje, ali recimo ova dva pisca su odista pisci kojima je potrebno jedno veliko istraživanje i to biografsko istraživanje koje bi i našem čitaocu približilo, da kažemo, i život, i rad, i vreme u kome su pisci stvarali, ali još nešto što je kod nas i dalje u povoju, istorija privatnog života. Mi jako malo znamo, izdavači su već objavljivali, recimo Clio je imao taj projekat Istorija privatnog života kod Srba, ali banalno rečeno, šta su ljudi jeli, kako su se oblačili, kako su provodili svoj dan. To je nešto što mi takođe moramo da naučimo. Istorija, to nisu samo veliki narativi, veliki događaj, nego su to i ona kamerna dešavanja, to su i one svakodnevne rutine običnih ljudi koje nam puno kazuju o nekom vremenu. Sada Gorana je zaokružila
tu priču o Crnjanskom, tu biografsku priču, da li će možda izroniti još neki dokumenti koji će pomeriti neku perspektivu i možda navesti nekog istoričara književnosti da napiše nešto slično. Ali evo recimo, samo je akademska knjiga objavila, da kažemo, slične studije o Seleniću, o Desnici, Agora objavljuje dnevnike Pavla Ugrinova, Živojina Pavlovića. Dakle, nešto se pomera, ali bilo bi dobro da se pomera brže i da se u tom pogledu ide dalje. Tako će biti, ja se nadam. A kažete mi, da li vas je neko tumačenje ili neka nova informacija iznenadila od strane vaših kolega ukoliko ste stigli da poslušate ili pročitate njihova predavanja? Ja sam ih uglavnom slušala preko YouTube-a, naravno kada je stigao transkript, pročitala sam. Htjela sam da kažem još nešto. Mnogi među nama će se zapitati, s obzirom na dominaciju podcasta, i čak se govori kao gotova činjenica da podcasti počinju da zamenjuju književnu kritiku. Ovakva vrsta, da kažem, vrlo uslovna podcasta, odnosno snimljenih razgovora, ipak ne može da funkcioniše bez transkripta koji bi sačuvali, dakle, na papiru onaj tekst koji će svima nama biti potreban, jer, kako da vam kažem, svi mi kada slušamo, budimo iskreni, mi slušamo letimično. Mi se vrlo retko posvećujemo slušanju kao jedinoj aktivnosti koju u tom trenutku obavljamo. Većina nas sluša dok nešto drugo radi. Da bismo zaista uronili u tuđe razmišljanje, potreban je tekst i meni je recimo bilo zanimljivo kod pokojnog Zorana Đelića kako on govorio o recimo predstavi koju je režirao Nikita Milivojević Maska. Ja sam isto u razgovoru sa Nastasijom pominjala Masku, mene je užasno intrigirala i recimo zanimljivo je da je Marina Mađarev pisala tekst, ne znam da li ona bila sagovornica Nastasijina, recimo Marina Mađarev je pisala tekst u kome je pravila paralelu između glavne junakinje Maske, generalice, i Blanche Dubois iz Tramvaja zvanog Ženja. Tennessee Williams je Tramvaj zvani Ženja objavio 30 godina i više nakon što je Crnjanski napisao Masku. Sa druge strane, ja se recimo sećam televizijske drame u kojoj je generalicu igrala Neda Spasojević. Neda Spasojević koja je glumica kratkog veka koja je ostavila dubok trag. Inače, njena ćerka je glumica Isidora Minić, to je recimo njena ćerka za koju se već zaboravlja pomenuti da je majka zaista bila velika glumica. I moram samo da kažem da sam se malo neprijetno štrecnula kada je Zoran Đelić rekao kao, eto, kod Nikite Milivojevića generalicu je igrala Vera Čukić, a kaže, mi smo Veru Čukić svodili na glas koji ona je pozemljivala u Livi u crtanom filmu. Ja bih se, da je on među nama, kao što nažalost nije, ja bih mu to svakako spočitnula i zamerila. Zbog čega? Zato što je Vera Čukić odigrala i na sjajan način, kako se to danas kaže, donela lik Rijetlinove supruge Nađi u televizijskoj drami koju je režirala Mira Trailović. Tako da, već iz ovih mojih primjera možemo da zaključimo da Crnjanski ima svoj život i naravno kao tekst koji piše, tekst koji mi čitamo i tumačimo, ali i ta medijska uprizorenja su isto izuzetno važne za percepciju publike i ono što je Nikita Milivojević uradio 1993. Tumačenje Marine Mađarev i režije Mire Trailović, režije Vida Gnjanović, to je nešto što čini da Crnjanski traje i duže i bolje.
i da je nekako bliži našoj percepciji. Znate, klasici i kanonski pisci često gube svoje mesto na policama čitalaca upravo zato što su tamo suviše dobro ukotljeni, zato što imaju svoje mesto. A nekada knjige koje imaju svoje zacrtano mesto, nekada se one ređe otvaraju i ređe se uzimaju sa polica neke knjige koje su možda lakše, novije, mislim, obimom manje i manje pretenciozne, a svaka dobra medijska prerada nas vraća klasicima. Znate, Orkanski visovi ne bi bili to što jesu da nema pesme Kate Bush, koju ona napisala sa 17 godina i otpevala tako da vam je zapravo u 3,5 minuta dočarala. Prosto i možda bolje nego Emerald Fennell, svakako mnogo bolje, sugestivnije dočarala i jednu emociju i jedan ambijent. Tako da, eto, kad je Crnjanski u pitanju, ja mislim da njegovo vreme dolazi i kritici u medijima. Ja se nadam da će ovu sada vašu sugestiju o medijskoj zastupljenosti čuti baš neko ko treba da čuje, jer idemo uče u program svakako, ali možda i među nama prisutnima. A sada još jedno pitanje, eto vi kao naučnik i kao profesor, smatrate li ovaj zbornik razgovora nekim dijelom da može biti pomoćna literatura budućim proučavaocima književnog dela i lika uopšte crnjanskog? Svakako. Pomoć da, ali zamena ne. Da, ovi razgovori su vrlo privlačni i kad ih čitate, može vam se učiniti da ste puno toga saznali. Evo, mogli smo sinoć u Vavilonu da gledamo Gojka Tešića i da slušamo o specijalnom broju Graca koji su Gojko i Iva Tešić priredili o crnjanskovljevim polemikama, jer on je bio i veliki polemičar. Mnogo toga što saznamo iz ovih razgovora, to jesu birani podaci, birane impresije koje smo svi mi, Nastasini sagovornici, zapravo prosejavali, zavisno i od naših trenutnih preokupacija. Recimo, moj kolega Zoran Paunović i ja smo se donekle preklopili u razmišljenju o gradu, zato što taj London u kojem je Crnjanski živeo bezmalo četvrt veka jeste bio grad izazova i mesto čarolije, ali i groblje ambicija, kao i Balzakov Pariz. Dakle, trebalo je sa time se izboriti. A ono što je, mislim, Gorana jako lepo pomenula, to je da se, sad ne mogu da nađem trenutno taj deo, pošto, evo, knjigu držim prvi put u ruci, ona je pomenula da Rjepnin kao vojnik zapravo neće da se menja, on neće da se prilagođava. I vi to zaista vidite kod junaka koji odbija da se prilagodi jednoj kapitalističkoj slici sveta koja traži da ako želiš da opstaneš finansijski i egzistencijalno, ti treba da se menjaš, ti treba da tražiš nove šanse, ti treba da prigrabiš mogućnosti koje ti se nude, a Rjepnin odbija da se menja zbog jednog grada u kome je jako važno na kojoj adresi živiš i kako živiš i kakvim se predstavljaš. Dakle, mnogo je važnija pojavnost od suštine, a koliko god da su bili različiti, koliko god da su se mimoilazili i u pogledu svoje sudbine i u pogledu svojih opredeljenja, i Andrić i Crnjanski su bili pisci kolektiviteta u tom smislu da su razmišljali i o važnosti javnog interesa, ali i o važnosti individualnog razvoja. I kada je Crnjanski pominjao da veruje u revoluciju duše, to je imalo veliko značenje i važno značenje. Evo recimo, baš sam našla to mesto kod Gorane, ona kaže i Nikolaj Rjepnin, junak romana o Londonu, takođe je vojnik i nije slučajno tema metamorfoze jedna od glavnih u tom romanu, kad on u stvari odbija da se menja. On kao vojnik, kao ruski vojnik, kao knjaz, dakle, on je bio na visokoj poziciji u toj belogardijskoj Rusiji, ne može da postane nešto drugo. Vojnik si i od rođenja ne možeš biti nešto drugo.
Ni pesnik ne može da se promeni. Može da bude i obućen u Londonu, ali će on u suštini ostati pesnik. Jer to je ono što je njihov identitet, Crnjanski je pesnik, jer Jeftrin je vojnik. Dakle, kada pročitam jedan odlomak iz odgovora Goraninog na Nastasino pitanje, vi možete da vidite da je ta sintaksa vrlo opuštena, da to nije sintaksa naučnog teksta, da to nije sintaksa jednog napisanog odgovora na novinarsko pitanje. Jer, znate, intervju je doživeo svoju ponižavajuću metamorfozu toliko što se iz razloga ekonomičnosti i brzine vrlo često piscima ili umetnicima prosto šalju pitanja od strane novinara ili redakcije sa molbom da oni na ta pitanja odgovore u pisanom obliku. Time se dobija možda na informaciji, dobija se na gustini teksta, ali se gubi na neposrednosti, gubi se na toku misli koji je važan u razgovoru, gubi se emocija i ovdje ste u ovom odloku već po samoj sintaksi mogli da vidite da Gorana razmišlja dok govori, a kada vi pišete na jedna unapred formatirana pitanja, tu više nema uzbuđenja, tu više nema nepredvidljivosti, nema ni iznenađenja, a nema ni tajni. Upravo kroz razgovore, kroz pažljivo vođene razgovore, ovde su izronile neke teme i neke nagoveštaje i neke tajne. Kad recimo poslednje pitanje, koje čak i nije pitanje, nego konstatacija o razgovoru sa Milanom Orlićem, Nastasija kaže, a život je prošao, i na to Milan samo odgovara, to je odlična tema razgovora za neku drugu priliku. I već ste dobili jedan otvoren prostor koji se nudi da ponovo u njegu vedemo Crnjanstvo. Hvala vam mnogo na ovoj prezentaciji knjige i nadam se da će to nekog zainteresovati pa da je pročita. A sada bih reč prepustila našem drugom gostu. Sa nama je dakle večeras i gospodin Milorad Živojnov koji nam dolazi, kako sam to smislila da kažem, delom iz Nemačke, delom iz Ilandže, a inače vodeći istraživač i priređivač koji je naučno-kritički odradio recepciju crnjanskog na nemačkom. Ne smatra se jedinim ili glavnim tumačem, ali je jedan od ključnih stručnjaka i priređivača dela Miloša Crnjanskog na nemačkom govornom području poslednjih 15 godina. Njegov značaj ogleda se u priređivanju kapitalnog izdanja Lamenti nad Beogradom 2012. godine. A prvo pitanje najavit ću upravo Vladislavim citatom i citatom Marija Ligorija, koji kaže: Crnjanski je velika recepcijska misterija zato što sva njegova dela korespondiraju sa iskustvom drugih kultura. Sve teme su tu, i one koje se tiču identiteta i kolektiviteta, i ljubavi kao takva, i želja da se ostvari moć i odnos prema smrti, sve je to prepoznatljivo i prisutno. Verovatno je da njegov jezik sintaksički nije uspevao da tako dobro funkcioniše u prevodu. Za mene je velika recepcijska tajna i žal što makar do sada Crnjanski nije doživeo to globalno prepoznavanje i što nije postao značilac srpske kulture u inostranstvu. Onda sledi zaključak, možda nije dozrelo vreme. Ili, kako gospodin Marija Ligori kaže, ono što je veliko u jednoj kulturi ne može lako postati takvo u drugoj. Društva ispoljavaju različite potrebe i možda neka od tih društava na zapadu nemaju tu vrstu problema ili nedostataka na koje bi Crnjanski bio odgovor. Jezički razlozi su takođe uključeni, ne možemo tako lako prevesti i takvog pisca. Takvi prevodi treba da se rade godinama, to je work in progress, nešto što mora da traje dugo. Tako nešto kapitalno prevesti može postati životno delo. Šta bi nam sada na to reklo vaše iskustvo kada je nemački jezik i nemačko podneto pitanje? Die Romanschriftsteller sind sich im Allgemeinen einig, wenn von der Welt die Rede ist, in der wir leben. Sie sagen, es handelt sich eine Art große, sonderbare Bühne, auf der jeder Mensch für eine gewisse Zeit seine Rolle spielt. Anschließend verlässt nicht Sedalien nicht mehr, wieder zurückzukehren. Niemals.
Er weiß weder weshalb er in diesem Theater spielte oder wozu er gerade diese Rolle hatte. Noch wer in diese Zurückhalt hatte, er will so ebenso wenig wissen die Zuschauer dann, wohin er aus dem Theater entschwunden ist, in jeder, durch jemand in einem U-Bahn-Wagen in London. Die Schriftsteller behaupten außerdem, dass sie ja nur in dem Moment, wie wir von der Bühne reden, alle gleich sind, Könige und Bettler. Ovo bi trebalo da bude odgovor na vaše pitanje. Crnjanski nije samo srpski pisac i moje iskustvo, da kažem, ja živim u Nemačkoj 34 godine, a Crnjanski se bavim, da kažem, nešto malo manje. Postoji značajna recepcija njega kao živog pisca. Ovdje su neke knjige, ja bih volao da uđem u neku vrstu dijaloga, da nam ne država predavanje. Ja mogu da govorim o tri stvari. Jedna je tehnologija, da kažemo, transfera nečega što je deo ovog prostora, to su Miloševa dela, na jedan drugi prostor. To je, da kažem, manje više menadžerske uloge. Drugo je neka recepcija koju ja mogu da učim iz prve ruke, jer sam na tom prostoru, ja nisam vezan za srpski jezik, koji govorim o iskustvu koji imam kao čovjek koji se crnjanskim bavi na nemačkom jeziku. Ono što je, čini mi se, značajno je to što je rekla Vladislava, to je to izvorište, jer crnjanski je znati sam, bez obzira što je on je Čombilu. On je formiran kao čovjek između Temišvara i Ivanča. On ide u školu, je pijanista, tamo u glavnom gradu, već u Banata, uči na latinskom, u zemlji, gde je jezik, kažemo, državni, lingua franca, nemački i mađarski, u gradu u kome su Romuni većinsko stanovništvo i on govori naravno i srpski, kako? Njegov otac Toma je umro relativno, da kažem, brzo i Toma je otišao u Ivanđu, on nije još imao 15 godina, Toma je kupio u teglu meta koje je poklonio sinu, izabrao je koji će drvo da bude za sanduk i rekao, znaš šta, izvini. Znaš šta je Miloš bio dosta zgran, što je rekao danas više da izvini, tako kao izvini, neće mi biti više. I on je umro, ali ostavio jedan kovčeg pun časopisa Zastava, znači to je časopis, kako se zove, imate se kasnije Milice, Tomić i ne znam ja što Tomić u glavu. Crnjanski u toj traumi ubika oca pokušao da to kompenzuje i to on govori na nekoliko mesta time što je tražio oca u tom kovčegu i časopisima, on je to intenzivno čitao, to su politički časopisi na srpskom jeziku. Ali jezik, i tu je sad neki ključ za razumijevanje crnjanskog, to nije jezik čovjeka koji je živi u Beogradu, u Novom Sadu danas i negdje gde se mnogici govori srpski. Znači, u Milošovoj svesti se dešava jedan vrlo značajan, bitan, da kažemo, neko miješanje ili spajanje tih jezičkih iskustava. On je talentovan kao dečko, on brzo uči, tako da italijanski govori dobro, naravno, znamo, pre svega romanski, pa ne uči italijanski, nemački ovako je jezik države i italijanski u kome živi. Uglavnom, taj jezik, to što je Vladislava napisala, on je rekao jednu lepu reč, sinkopa. Sinkopa je karakteristična za jazz svirku. Imamo ovdje, što kaže, čovjeka koji je sinonim za sinkopu, to je
naš poštovani sugrađani i na preci. I to je ono što je bio neki naš trag, što je nova generacija tumača lucijanskog na nemačkom, pre svega Karl Marx i Viktor Karinke i ovo večer s moje strane, posvećeno njima. Znači, njih dvoje su zajedno sa Stevanom Tomićem, koji je bio izbjeglica iz Sarajeva, počeli da prevode Itaku, s time što Viktor Karinke, on čovjek ne zna srpski. I on se bavi samo razlikom između Lao Tse i Konfucija, između 2000 godina od nas i ne znam 1950 godina, znači u nekom potpuno nema neke veze ni sa srpskim, ni sa crnjanskim izračima. Međutim, on čovjek kaže, ja to osjećam, ja to čujem, šta čuješ kad ništa ne razumeš? No, nema veze. Uglavnom Kornelije Marks je, naravno, najznačajniji tumač crnjanskom na nemačkom jeziku, to je njena knjiga. Slobodno možete da uzmete knjige, da listate, da bilo šta pitate, ili ovako, jako dugačka priča. I s tom Tomtić je, dušu prosti, koji je značajan pisac, znači njih troje su preveli, ili, da kažem, prepevali, i Liriku Itake. I to izgleda kao Cvijanovićeva, vidite sam što drugo govore, jel, sve jedno. Nije to bitno. I na kraju, inspirisan grad, Viktor Karinke je objavio još jednu knjigu koju se zove Hersal Sumatra, ili Jesen na Sumatri. Ja sam i tu knjigu doneo ovde, da bi vidjeli o čemu se radi. To je bio početak. I onda smo mi, između 2004. kada smo vidjeli, znam tu priču vezanu za Mali Nemo i za francuske sajne knjige, to je bila jedna vrlo uspešna situacija. Onda je došao Zoran Hamović i onda kao, ajde da spremamo Leipzig. I na Leipzigu, za Leipzig je preveden u sjajnom prevodu Mirjana Likman ili supruga Klausa iz Berlina, koja govori u 29. godini u Nemačkoj. Međutim, mi ne prolazimo s tim. Nema dobre recepcije i onda pokušavamo potpuno da se drugačije organizujemo, znači da to prevodi neko ko je sa prostora, Mirjana Likman-Milošević nije sa, da kažem, formirana u Banaku, niti u Novom Sadu, i onda ideja je bila da to radi doktor statistike Elvira Veselinović, Novosađanka, jer je čija nakon ovdje bila nastavnica gitare, a otac je jako značajan i rano preminuli lingvista, i mi smo se sa Viktorom Kalinkom, koji je izdavač i poznavalac, ili naš veliki prijatelj naše literature, rešili da to uradimo s 3 dela. U tom trenutku na francuskom sajmu je Island u fokusu. Zemlja 300.000 stanovnika, razumete, u fokusu sajma vaša koji vrti ogromne milione novca sajma. To može samo, što kaže, ako je to nekomu interes, ali mi imamo sreću jer postoji poglavlje u Pripovedicima koji se zove Čukovi konji s Islanda. Vi znate, Pripovedite, ide Miloš tamo, neko se sviđa, to je jako, to sve super. Uglavnom, mi prevodimo samo to jedno poglavlje i ulazimo u kontakt sa kolegama koji pripremaju veliki naslov Islanda, prevode 50 knjiga. Svi koji nešto pišu, na Islandu su prevedeni za francuski sajam knjiga. I to je ova priča koja je ušla u zvaničnu prezentaciju, bili smo jako, pošto imamo jako lep omot, nažalost, to je obično tako ide. Uglavnom, Islanđani kažu, ovo je nešto super. Zašto je super? Pa zato što ovo nema, razumete, više od 21 stranu. Lepo izgleda, a govori o njima. I oni nas, na francuskom sajmu, i Miloša, naravno, podržavaju što kažem, možda pogledati. To je znači bio jedan putokaz, znači da mi moramo ispravljeno da menjamo logiku predstavljanja crnjanskog, jer sad smo već prošli na jednu veliku binu,
I u tom smislu pokušavamo da pronalazimo u tom medijskom prostoru ili da kažemo prostoru ljudi zainteresovani za literaturu, naše saveznike to ne ide uopšte jednostavno. Zašto? Zato što politička elita, da kažemo, germanskog sveta ne misli ništa dobro o tome da mi uopšte treba da postojimo kao samostalni. Možemo mi da budemo, ne znam, jugoistočni Evropa ili region ili, da kažemo, jugosfera ili Balkan ili zapadni Balkan ili tako nešto, ali da smo mi samostalna literatura zemlje koja se zove Republika Srbija, to je problematično. Znači, i mi se sa tim suočavamo, ljudi koji tu rade, znači Ministarstvo kulture, prevodioci i, naravno, organizatori, to što radim ja. Jer postoji i, kao što postoji Ministarstvo kulture Srbije, koja sve ovo podržava, finansijski, znači daje novac, postoji i takozvani Traduki. Traduki je jedno udruženje, znači veliki ex-fišer prava, i Ministarstvo spoljnih poslova Nemačke, Austrije i Švajcarske, i oni imaju svoju kulturnu politiku. Ta politika kaže ne može crnjanski. Aha, dobro. Ali može, mislim, verovatno zapretno se opet reći. Sve u svemu, ideja sa hiperborejcima uspela u akademskom svetu. Znači, počinju ljudi da kažu pa čekaj, ovo je ozbiljan prevod, pa ovo je ozbiljna literatura. Međutim, mi ne uspevamo da prodajemo, znači da to neko kupuje u književima. Onda sledeća ideja, s obzirom da radimo neke testove, šta je to što posle crnjanskog nekom nešto znači? I sad je interesantno, Nemci ne gledaju na našu literaturu ili na to što se piše na srpskom, kao mi, ima to sve jedno, da li je sa Islanda ili tako. I oni kažu, pazi, pa ima još, naravno da ima neko ko neguje melanholiju, koji neguje buntovništvo, koji neguje poetiku beogradskog asfalta. I ko je to? Pa to je Milan Mladenović. Milan Mladenović je, naravno, čovjek koji je umro davno 95. godine, 5. novembra, i u svakom slučaju Flavio Rigonat, kolega i stavač Loma, je objavio knjigu koja se zove Dečak iz vode, koja je u stvari pesništvo Milana Mladenovića. Mi to prevodimo, u stvari to prevodi dr. Elvira Veselinović, vaša nositelj. I ovog puta nama sad pomažu ljudi koji znaju o čemu se ovo radi, zato što je to jedan sasvim, ako ste čitali recimo knjigu Ante Petkovića Sedma republika, a ta Sedma republika se ne prostire samo na ovom prostoru. Ta Sedma republika se prostire van granica ove zemlje i mi po prvi put imamo, znači kao literatura naše zemlje, referentne saveznike koji su pre svega ljudi koji vole Tolstoj, Ekave, koji su Nemci i kojima uopšte nije na pameti da u stvari mi pokušavamo da probijemo jednu vrstu blokade u odnosu na političke elite društva, da kažemo nemačko dovoljno društvo, jer nije ništa bolje, ni u Švajcarskoj, ni u Austriji, oni imaju svoju politiku, ta politika se sprovodi kroz traduki i tu se prevode ljudi koji, znači i pisci koji onda se uklapaju u taj jedan u neku vizualnu. To se dešava godinom za godinom, znači prvo, rekao sam, Čupovi konji, pa Hidrovojevici, pa prva knjiga, pa druga knjiga, pa Milan Mladenović, pa naravno sve te promocije, znači vi morate organizovati da se o tome na neki način govori. Uglavnom nam pomažu berlinski TAC ili Junge Welt, Neues Deutschland, nažalost.
Francuske Allgemeine nam ne pomaže. Ni Maracuza ili NCC. Uglavnom su to distance, ako treba ogranu kišu, ima se piše o hoće, ali ne. To je ono što može. I sad, na toj nekoj priči, profesor i direktor statistike Robert Hodel, on je jedan, zaista, što kaže kolega Mikael Martins i Stefan Ceper, to je korespondent koji piše uglavnom protiv nas, ali kaže, to Robert Hodel bi trebalo dobije orden Svetog Save. Zašto? Zato što koliko je učinio za vas. Ja kažem, pa on prevodi na nemački, zašto ne dobije prvo neki nemački orden, pa sam mi dati jedan orden više, evo, na Sapcijeviću vam je otkrio vam je Raska Petrovića, otkrio vam je, a to je Robert Hodel počeo da se bavi srpskim jezikom, tako što crnjanstvo organisi Sumatra, kao i Žmatan, Djenchen, i svi ti ljudi koji se zaista nečim bave pisanom našem jeziku, oni su prvo čitali crnjanstvo. I oni su rekli kao, pa čekaj. I Robert Hodel sad, pre 3 dana smo bili u Leipzigu, zajedno predstavili smo Raska Petrovića, i on je meni rekao, znaš šta? Ja potpuno znam šta se piše po slovenističkom svetu. A ljudi kaže, to što vi imate, to nema niko drugi. Što priča govori? Čovjek koji je na kraju svoje karijere, on sutra predsjedno neće više biti direktor slavistike u Hamburgu. On je čovjek koji je nama otvorio mnoga vrata, znači Danovića, pa onda Sasijevića, pa Raska Petrovića. Mislim, nebrojno stvari, to je zaista, sam napravio da nešto uglavnom, mi dolazimo tu u jednu drugu sferu u kojoj pokušavamo da objasnimo, ajde da pogledate različite rukopise crnjanskog na nemačkom i to Kornije dolazi na tu ideju, kaže, čovječe, pa ja vidim, imam 15 strana Dnevnika Čarnoviću koju crnjanski prevodi, znači on prevodi sam sebe, a sad naravno veza Dnevnikom Čarnoviću je prepisivan na srpskom u kući mojoj i gospodina Dragoslava, u Ilanči, gospođa Milica Mijatl, ili Bog je duš prosti, hvala. Prva verzija, druga verzija u Pančevu razom prevod, i zato što kaže, zato se toliko bavimo time, jer to je jedna rođaško-komšinska veza i to ona ima sasvim drugu konotaciju, jer što kaže Vojislava Crnjanski, to su Crnjanski iz Itebe, kada je njen pradeda Deda Milan se ženio, onda je mali Mića, ili tako se zove na Crnjanskom filmu, išao na tu svadbu, on je sad razdragan bio, znači dete, skočio na krevet i rekao je, joj Nina, što volim tvoju dunju, a ispod su bili jaje, i oni su se porazbili, pa se to koristio, da kažem, da priča kako su neki tako skakali po jorganima, u stvari, to je bio on, a mi to znamo, zato što to Vojislava zna, jer. Tako da je ista priča vezana za, znači, zaista, ako hoćete nešto da čujete o tom periodu informatiranja Miloša Crnjanskog između Tomišvara i Ivaniše, znači do 22. kada on prodaje kuću, ja znam dosta, ali Dragoslav, moj kolega iz Večernjih novosti, a i otac, zna više. I hoću da vam kažem, onda mi pokušavamo, znači skupljamo razne prevode. Ovaj prevod Dnevnika o Čarnoviću na nemačkom zvuči interesantnije nego ono što je posle ovde štampano. I to je nama, u stvari, kako bih rekao, neka vrsta gambitnog poteza. Mi skupljamo sve prevode Lamenta na Beogradu i na nemačkom i uspevamo da, čak i Petar Urban koji je preveo komentare, samo mi treba, znači molite moj danas, koji je preveo, znači imate liriku komentare, on je za Surkan preveo komentare ili za liriku, kao potpuno jedan odvojeno delo i pokazalo se da je to papir neki se... Pokazalo se da je to funkcionisalo, znači liriku su preveli
Kolonija Marksa i Kalinki Stevan Topić i take, a komentar je prevod, jedan drugi prevod, jako dobro za Zorkan, znači jedno je istočno-nemački izdavač, drugo je zapadno-nemački izdavač. Ono je jako dobro prevedano za Zorkan, Zorkan je zaista bitan zapadno-nemački izdavač, ali je Itaka pokazala da je dugovečnije. Zašto? Zato što iza nje stoji izdavač koji voli Miloša Crnjanskog. I to je jedan ključan moment. Vi ne možete da pokušate da radite nešto što ne volite ili što ne stojite čitavim srcem. Znate, imamo priča 68. recimo u oktobru, u Domu omladine dolazi Miloš Crnjanski, svi došli da vide, što kaže Iga Bela Nečka. Tu su mladi tada pesnici, Poslović, Radmir Putnik, Đovo koji posle u Novosti i piše o tome. I sad, tu su klinci koji imaju 22 godine, recimo, kao 22, i oni pitaju kao, evo sad čitaju sad te tekstove, što od te poezije, i sad pitaju, naravno, Miloša šta on misli o tome. Kaže, pa dobro, koliko je vama ovo bitno? Da bi se potuha? Što gledaš, što se potuha neka njegova poezije? Kaže, da bi ubili nekog, da bi se dali nešto što vam vredi. Ako je to na tom tragu, znači ako je to zaista vama bitno, onda je to okej. Ali ako nije, onda pokušajte da dođete do tog momenta, kažete, evo, ja ću sad za ovu pesmu da se pobijem sa vama ako vi kažete da ovo ne valja. Jer imao sam sad slično, da kažem, digresija. U Leipzigu dobitnik Leipzigske nagrade, najveće nagrade za sporazumevanje, Miljenko Jevanović. I sad Alida Bremer, žena koja vodi, da kažemo, operativno hrvatski državotvorni stav, ona napiše da on veli da kao super on to radi, ali nije se dovoljno ideološki isdiferencirao, jer on dobio za Saverovo Marlboro tu nagradu koja govori o opsadi grada, znamo ko je grad opsedao, a on to u svome daljem delu ne tretira dovoljno jasno da se kaže ko su srbočetnice, ko su žrtve. I sad Miljenko odgovara pred kompletnim tim svetom koji je došao da mu čestita, u kome kaže toj ženi u lice to što ona govori nije ispravno i da on nije hrvatski pisac, on nije pisac opsade Sarajeva, nego je on pisac. I to nailazi na jedan, čini mi se, značajno razumenje. Eto, to je ono što smo mi pokušali, ta poslednja knjiga, nije poslednja, naravno, možda pričat ćemo posle ove priče još malo neformalno, se zove Lamento nad Beogradom. Zašto Lamento nad Beogradom? Zato što se tu govori između ostalog, o Miloševom tom, da kažemo, imperijskom nasleđu, koji je vrlo jasan u Kapi španske krvi, ali ne samo to, kada on pominje Male i na stotinu drugih mjesta, a mi smo koristili tehniku lingvističku, to su translatorne rezonantna polja, i onda kontekstualni komentari, to je relativno jednostavno, u svakom prevodu i vama su senčenje drugačije, vi vidite nešto drugo, i onda, znači, vi izmeštate jedan tekst, zato se zove translatorna rezonantna polja, jer u originalu vi rezonirate na jednu stranu, u nekom prevodu na nečem drugom, i onda kontekstualnim, znači sadržajnim komentarima, vi pokušavate da razumete o čemu je tu reč, a s obzirom da ovdje imamo 8 prevoda, i od tih 8 prevoda je jedan Miloš, mi smo onda i dobili celu, da kažemo, potpuniju sliku, po tome šta vam da kažem, i ova knjiga je dobila jako dobre, kažemo, rezonantne. Tu su Nemci shvatili da mi u stvari govorimo o tumačenju Beograda kroz razne sve, odnosno Miloš, njegovi prevodilice. I čini mi se da je to put koji je ispravan, koji idemo dalje, pričat ćemo verovatno nedovoljno vremena, ali pričat ćemo u kom smeru se razvija to što je radio Miloš, ali na nemačkom jeziku. Hvala vam mnogo. Evo, već ste pomenuli
to koliko vam je vrlo bitno ljubav prema crnjanskom, da neko i dok čita njega, da ga zaista osjeća. Meni je to ste pomenuli i tokom naših razgovora, tokom upisivanja telefonom, kada smo dogovarali ovo veče, pa mi je ostalo onako prilično interesantno to vaše insistiranje. Stekla sam utisak kao da ste nedovoljno okruženi osjećanjem ljubavi prema crnjanskom. Sad, ajde, razumeli smo iz vaše ove priče kada je u pitanju nemačko podneblje, ali ovde kod nas, čudno mi je bilo da, na primjer, to pitate mene, ne mene kao lično, mene Branku Marković, nego uopšte nekoga odavde. Da li ste vi možda, pomenuli smo i Ilanđu, možda susreli neku hladnoću u odnosu prema delu i liku crnjanskog do sada? Ljubav se ne podrazume. Ljubav se ili se dešava ili se ne dešava. Ja sam morao da se vratim priču na Ilanču. U Ilanču je gospodin Život, stari ljudi, 93. uz malo pomoć, da kažem, ustanovio te dane Miloša Crnjanskog i sad 26. oktobra uvijek se tamo skupe ljudi, naravno, osnovna škola, pa iz opštine Avignumar i tako dalje. Uz njih dolaze i dva starca, jedan je gospodin Život, drugi je moj urednik kulturne rubrike u Večernjim novostima, gospodin Novo Tomić, koji imao slučaj jedan u policiji koji je, da kažem, sprečen. I sad, oni svaki godin, 26. oktobra, između pola 12 i 12, odu ispred kuće koje do 22. pripadala porodici Crnjanski i da sam drže kišobran ili tako nešto. Recituje, da kažemo, neke pesnike ili čita nešto od Crnjanskog. Ništa svoje, nego uvijek neki ljudi koji su mladi, koji, eto... Tako da, tu se generiše jedna vrsta ovako, kako bi rekli mi, nešto kao Braca Dimitrijević ili Marina Abramović, svake godine idu dva čoveka tamo ispred kuće, nešto metanišu između pola 12 i 12, 26. oktobra. Sad, mi smo započeli i neke stvari vezane za decu tamo. Znači, naravno, direktor osnovne škole, vaspitači se sliče tu i sad, deca koje su u predškolskom uzrastu, oni imaju, to je neki dogovor, mi, kad je uoči Đurđevdan, da im pročitaju početak pesme, moja pesma, koja je pisana u Ilanđe, u kome Miloš kaže: moja duša, bogat seljak, pijeni seljak u zaručju, tačka. To je ono što sad deca vezano za ruke, sad oni izvajaju preko to prepoznaju. Ima tih pijenih bogatih seljaka, zaviče, Vukovaćeš, Ilanče posebno, ili nije posebno. I kao to je moja duša. Ja da nanesem, ili vam pred zimu, da pročitaju jednu rečenicu, idem u Ilanču, glavnicom onog koja nema kraja, putem koji vratit ću rad. Znači, to je oni iz Avignumara moraju da uložuju to je nešto što njima znači. Onda sad koristimo, jer ova knjiga monografija je u stvari nazivam tako što je Crnjanski ima uvijek svoju neku rečenicu. Prvo i onda Novo Tomić, Dragoslav i ja smo faktografski radili monografiju sela, ali to je u stvari jedna, da kažemo, igračka pisaca, pa onda da vidimo šta je to, kako će Crnjanski da nas iz poglavlje vodi kroz istorije tog prostora. I deca koje su od 1. do 4. razreda, oni trebaju da uzmu tu monografiju i da vide te sličice iz prošlosti i da kažu, sad kao to liči na mog babu ili dedu ili možda liči, naravno, pokažu se razne slike Crnjanskog iz razreda. Naime, uglavnom, ta deca kažu, kako, pa znam, ali čovjek je, ne znam, liči na mog uju. To je to. I sad, za taj dan, za rođendan Crnjanskog, znači prvo se ide pred kapelu, pa onda opelo za pokoj duši, pa onda u mesnu zajednicu gdje su meze, pa onda Novo i Dragoslav ispred
ispred kuće, pa onda veliki program, neki glumac, tako nešto, dolazi povremeno Lompar, povremeno Nikola Milošević, da su u situaciji. I posle toga je svečani ručak u kome dolaze i deca koje nešto hoće da pišu i da baš komuniciraju sa Crnjanskom. I sad, ja sam mogu vam ispričati sve bilo 24. oktobra prošle godine, tu su ta dečica, lančani svi, i tu je jedan Kinez. I Kinez, pošto roditelji imaju prodavnicu, dete je najbolje barata literaturom, Kinez, i ne sjećam jer sam tamo sam, tako. Uglavnom, pitam ja to deco, kako to ide? Pa kao, oni sad dečica šta piše iz onda, i sad vidim ja to dete, stimljivo i rumeno i sad ne znam šta, voli što je pozvao, a s druge strane, teško mu je. Ja rekao, znate Miloš? Ko je to? Pa kaže, znamo, neki znam da je dete to nešto. Ne, pa ste čuli, znate ono trešnje u Kini? Kažu, znam. Rekao, čekaj, ako je trešnje u Kini, pa ko može da pišu uopšte o trešnjima u Kini? I sad, jedan od te dečice, ali ne od Kinesa, kaže, vrlo logično, kaže, samo Kines može da piše o trešnjima u Kini. I tu, u tom trenutku, kreće graja, ta deca su jako vesela i radosna, jer su shvatili da je Miloš Crnjanski Kinez. A oni već imaju tog jednog Kineza u kući i to je sad, oni su heroj njihovog druga, jer je on i Miloš, oni će sad preko njega, pošto on je ovako, najbolje tumači nezavisno toga. Hoću da vam kažem, to su igračke kojima se mi bavimo u Nemačkoj i igračke kojima se bavimo u Nemačkoj. Hvala. Hvala mnogo. Evo mi večeras na ovu priču ne bih stavila tačku, nego da se još jednom u ime Kulturnog centra Vojvodine Miloš Crnjanski zahvalim i gospođi Gorić-Petković i vama što ste nam pružili priču kako jeste. I sad umesto još nekog zaključnog pitanja, vi ste pomenuli, potražili ste klavir, pa eto sam mislila da je umesno da ovo večer završimo notama. Pa šta, niste ne pozovite da dobijem još jedan fonograf, a da pričam samo o muzici i još uz jazdu? A to je stvarno neka druga tema. Ne, onda ne biste imali povoda da nam dođete. Dobro, onda ću dolaziti. A možda jedno pitanje iz publike? Da, svakako. Da, samo Daj, ste zaboravili kao ime neko nešto pita. Mene interesuje kako bi onda bila recepcija, jer da li se možda se radi na prevodu knjige o Nemačkoj koju je Miloš Crnjanski napisao, mislim, i koja bi Nemcima, verovatno, bar nekim, bila interesantna i kakve bi očekivanja bila sa tim prevodom u nemačkom